ile nei tai au fou o le tai au o le astofi ia o le aso iva o le masina o setema lua afe lua se fulu maratasi ia te whātārofa i le mamalu o le tātou watunuu o le mai mua mai runga o le tātou NUS TV ia o le tātou TV van ia whapea tātou penga whamatalanga le tātou NUS broadcast ia te whātārofa i lo so atau le nei tai au ia te maitai la le ia masa ia lewa mātou lua fui ia le tātou lua ina o loutou pa ia mo loutou mamalu ia le tātou pōkalame nei tai au tālofa masa Talofa lava te vanga ma lol soifua ma lange ma ia langi soifua le ni tai au fo ma matango fie ia lofa tuno le li lo tatou watua wa tai tai na mai lo o to soifua ia ai fa pe foi se mato wola i le ni foi aso mo na tulanga foi ua fa pe no to fie i tatou ma lo lava le soifua ma langi mama ia e masa nei tai au ma matango fie ia tulanga foi o ia le tātou lau mua e le tātou nunga i o lo whapena fo i le tātou lau mua o le au ngā seila i mo nu i a whapea fo i tātou lau mua ia i mo totua le au ngā whafo mai ia nei tai au whatarofa o tā whatarofa nei tai au tātou mua whatarofa i leo whainga luenga pa ia le atua ia o lo o whafo mai i tātou pōkalame ia i so se awhio anga ia o lo o tāla ina i le whinga ngalo o tātou wali ia e whatarofa atu ia tō sunga i whawhengainga ia whare tua, na whaalo, ia malpa ia o ainga. Ia maroro se fua, maroro lang ia maare nei tai au. Ia whatarofa fo ia tātou mtua tas. Ia i la tau o lo whaiva o le tāpua. Ia tāpua i whaiva. Ia i le ngata. Ia li i matamata ia o ngā tātou university. Ia o le awhi ngā ruenga. Ia le ngata i lia. O le so se tangata whai ngā ruenga. So se tangata wā i i whaiva o le nei aso ngā luenga masan ia o le talo a ia male tāpua inga ana i o tātou mtotaus ia e le tātou nunga ia o lo manuia i o tātou whaiva i le aso male aso sa le lei lava le gata lea ia whatalo whatu foi i e o lo mawhauna mau mai le tātou whasala launga le tai au nei i so se tu o le nei ke lope malo lava le soifua pa fetai fo i lo outou awai mai e fesoasoani atili le whaaleleo le mātou au nanga ia e le ngata i leo le whaasalauina o mea au na sila fie ia au se le lenga fo i mo i mātou au tamawhai e mo le mātou ngaluenga nei ioi te loa te le i o whautuanga e pe o na tuina mai i le tūlanga fo i le lo le whaaleleo o le tātou au nanga ia au te loa ia o le mele o sila fia le mamanu o le tātou tunu. O tātou e ni o tātou whailonga whaatustala ma whaasalanga. Ai pe o tātou ia o le o fofua ina le tautua e whaia le au o nanga. Ia atu langa vui lea. Ia o le pe o le nganga i o le tātou pukalame pe o na iai le amataina mai. Ia o le longolongo puieri. O le pe ia ma le mamanu o le tātou tunuu. Ia ele maise ele ngata inga o le mamanu mātua i tūlanga o lo ia po kalame whaanga solo ia o le au nanga o lo tuina atu le tātou university ia i lea taimi sa le lava o sawa nei le tai au masa o va aiwa ma voi e vodi si sui o le tātou po kalame le sunga ia Darren angele o sa o lau pewa o pisi vaenga na wale o tala ia le tātou whalainga fui leo le Visions Restaurant sa le le lava ia a vai na imisialo vanoa o le Visions Restaurant o taimi nei o lo whaanga solo le lato lato whaalawi loa i na ia whaalelea pe ia le tomai malanga wa o whana wa o ngolo whapeona au tauina i le la vaenga o le tatou university whaamalo fo i le vaenga o le FOBIP o le Faculty of Business and Entrepreneur mo le tamawhai ina i atia e lea pokalame ia la ua vaai i le toatele o whanau i o le lato whiawhianga o le tamawhai atili pia i le kosle nei o lo whapeona whatau taina. Ioi, te le i roa nafi, te le lato una ua i mea nafi, le nei la loa nafi. Ia la fuuta pina wai pina o le vaenga o le tamawhitanga le uli. O lo patino i enu vaenga le. Voila na usau ni tai au. Ia o la ua i enu whanau wa o. Ma le whaingaru la fu bona a matauna ta pena ia fu ia me se fu
io sungai whaiaonga. Ia le sungai Martin James. Ia o le tātou whaiaonga le o lo whenga ngafa malikuka. Ia le tamaitai Agnes Chang, tamaitai Pautasi o le semu. Ia, pata se mane, mane sui o le tātou team o le NSTV. Ia le sungai a Darren. Ia la fu matana whanga solo tāpinanga mole. Ne ori, ale mamalu na tunu whafonga mai. Awa peo tau su se whale ainga ia po se vaenga fo i lo i matanga i se sui mai fo i si whale inga wata tau whale inga. E na o ngata na stores food, e na o masina nei, uma voi masina nei tūranga o ngā ruenga whatino o le whanau, ia po la ko practical assessment ala ro whatino. Le olo o iai ere o nanga le olo tūnatu. Ia, su mai, tala mai au, tala mai au e whataitai tātou visen na restaurant. Yes, ia, ma tātou mai whai langolango sua, le tama whainga sua tātou whanau a onga. Se i tau mai mua fo, ima siri siri ale ma malu le tūnu, tau ma whainga olo iai, wa peo le tūnanga le peo le iai. Ma tele al vaenga le o te vaai le anga e mai tātou whale inga. O i nātou i olo o i le businessi le o whale inga, i o tau. Ni o mai ia sa ili atu i nisi o avanua e peo na whai o le whawhinga renga i alo, ma whanau o tātou university. Ia, an malu o tātou tunu, ia, o tau su se vaenga e whai e sau, lunch date, ia mana se mea, vesa na tup, Yes, sao lên. Chưa for free at there, mas ka invite sa teo. O te ro tātou, vesa mudi mudi. But yes, do come by and come visit our Visions restaurant and try out our menu that we have at the same time and enjoy though. Nē, mata ngofie ia nā vaenga. I le tūranga fo le tātananga ne tai ao masa. Oa, e fia mo mori le whawhatai mātua. E oi, e le whapea whatua a velo tātou whawhatai mātua. Nau tātou pōkalame. Ai mai ia le amatanga o tātou pōkalame o mai ne tai. Ia tele fo i o tātou sui o tātou sauwhainga taitas. Po tātou faculties and centers, representatives o mai runga tātou TV. O lo mo mori a le whawhatai i mātua. I le nganga fu i le whawhatai i mātua i le una ia. O le una ia lea o li i matamaitai a onga. O lo au wai mai i tātou university nei. Ai le ngata tātou university. O le ngā runga le a matamai ngalo i le aonga whawhatai. Sa o i le aonga tūlanga lua. Whanga solo mai tātou a onga kurisi. Se i o mai nei. E se le nganga whaatai mas. Sa le lava. I le tūlanga le i momori i mātua. Wa e le ngata o le tapena ina o le tūlanga o le tau mawhutanga. Ia wai le, waso ia. Pe maua le whalawa fui le ia po se mea ai fui le vai ane whaafonga e tunu i le tai awe halu matamatiti. E le pole matua pe ave i se lusu se. Waso ia. O le matonu. E mau meo ice pop susu fui nei ia. I matua e tai lusu sen. Mau wala lima susu sen. Sorry. E tau i le langi le fia. O matua ai overlook ta fia. Awaso ne. Matu lota la tamatiti. Ai pe tu pe koe foli mai. Pe to foli mai ia. I ne mai tau. Ia ora tūlanga o e si tia maulunga. Ia tūlanga fo e tau soi fo. Sa le lava ia tele lava suinga ia o tele fo ina o le mo o tangata i po le lava le meu o maua taimine. O se toi maua ia le whalonga le like having the simple things that we can have these days. Convenient food wa whaingofia na atua le ia ale lava se leni ia pe o se mea ngai sa e pe ita e fo inisi pe na misa, but you know, if we could compare how simple life was i Asola, there's no change at all. Ia wa so ia e o mai lava i mātua neti. E pe e o le tūlanga fui le o le e se o mātua. E le mawhai o na tau ma mawhai le taimi o le tau mawhitanga le ori. Pe ale lava se le. Sa le lava. E pe e sefe ale se le ni fui lea. O na le toi mawhau. Ia pe whawhere pa se o tamaiti. Ia e le ala pe a whape to tasito o tamaiti o se ai.
Aya o mal to lima ia fa na wa o. Ia e tinga na fa lu mo tu le tama ma le tina i le woli. Ua matua i la ngunda le fia ai. Ai le mawhai ona tango i le se leni lea. E sefe lava ma puti le e se leni lea. Awa ia le whanau. Ia le mea fwole na a tunu oe. O le au ngā o le ta noanga le pe ona u ta noa ne ta e ao ma ta whaasoa. Ia la nguna e le whanau au. Ia li ima tamata ia o ngā waere li ima tamata ia o ngā o le sau mare se fuluta la lua se fuluta la la e tau mawhawhia na ia e tatu whareika ai o lua mai disi tūlangan mai i le tau mawhainga ia amatua ia i le whaaha o ngaina ma le tau sieina i o le whanau ia pia o le nganga pokalame i ne futa e mo moli atu le nganga whaatai matua ia lo tau ngā luenga tausi, lo tau ngā luenga whaatino, ngā luenga whai, i ne aso, ma le aso, ia i le tau mawhainga, le tau sieina, ia mar whaha o ngaina, ia o lii, tameta ia onga, ia me se fui whanau o le tātou tunou. Haia, o le mana ia fo i le whaasoa te wanga, e talo sia ia longona e le tamaititi a onga, le mafua anga, o lo tama whai ai pe ia mātua ia whaalelea lata wa onga. I wai te neona po most of the children are really spoiled and you know and that is sui ele mindset whapea o lato wa tele me so they don't have to worry. But ele loa le hardship o le tama whai o le matua e sa ili mo le aso awa lava ia manuia lana whanau ia me whaina e tawana wai pe ia le tato pokalame I tamaitia onga e tau mawhai atili, sa ili, o la whilinga ai aua le whaamai maua ia le lava noa tuina atu e mātua ia ina ia sa ili manuia. Ia e, wai se whainga tāru so ta majiti e le se lunch le tāia. Ia, o tūnanga nā pēr nei ai, ia e tātou whātata noanga, ia ili nei tāia. Ma sauri si whanga na u whārunguna, whai whamara stino le social tātou. Tātou whainga luenga, tātou anyway sa nafi. Yes, sa ina e awai. Ia, wha malulu atu te o te whainga luenga anniversary e se fo le supana o alu atu i ana nafi, but yes, very true. O ana nafi sa whātauta e le zumba le NUSEC, o le universities for all its staff members, o le support lava, ia ma le nau tai ia wha e vema se fesoso ani fo I mea whai ale social committee mai se foi ale whaaleo me mana mia e tātou lau whenga luenga. Sa vai lava le toa telo nisi sa whapena a wai ia a lot of tickets na tuwhai mātou staff members and it was a good turnout. Oina, ko whainga ko tickets? Ia pero tūlanga na ware toki te rona. Ia tūlanga na ia na iei le whamalo stino pe ona iai ia le Ni tātou asosi fwoi le leo tātou whainga aluenga tātou university. Ia, le anu whātau te anafi. Ia tau no maua fwoi le nā whamaro stino. Ia aso anafi mamalu o le tātou whainga aluenga. Ia le whionga le pulisili. Sui pulisili mamalu o le pūlenga. Ia, a maise le ahi ngā whaia onga. O le whangasalonga tāpo kalamene tai au ia tā maro whanarungi ia mas. Ia mai le tātou sa whainga tai tasi. Ia peo nei lava ia mua mai ia tātou sa whainga whasai nisi. Ia ona so mai lea mani tātou sa whainga lea o whaiwara whilima. Ia ona whaai wai lea le tātou sa whainga o whapsinisi. So, ia le whafonga le tātou o tunu. Ia tātou whatata noangana e peo nei nei tai au. Faculty of Science and we have Faculty of Technical Education and then the Faculty of Business and Entrepreneurship. So, tūlanga nā e peo nei nei tai au mas. Le lava ia. Unless we have more notices over. Ia, o te roa e nisi vaenga peo na wale i tātou pukalame no tūlino le fiasi. Yes. Pukalame no tūlino e peo na wharawilo ai. Ia le te leo whasisilanga, ia manisi o vaenga. Ia peo na ona te tau ona silo fiere mamalu o le tātou tunu. Ai, o tūlanga lava ia whafonga mai mo mai o tātou tunu. Matango fia mea uma le tātou papai ngalangana nei.
ia o lo to afile mu foi ia le nga solo mai o li ma tama ia onga ia me se foi ma tu o lo anga mai ia po tau a inga ia mai na to lo mai mo moli mai ia fa na u nei tai au ia o lo o saunga le mu ma tau ia fa fonga mai foi ia le pa ia man mamalu o le o tunu o lo mai mo mai i so se tafo le na lang ia i tu atu o le o tunu ia o lo to afile mu se o ma o tunu to lo ngale le me o ma le nei tai au ia le foi ni fa na vela o tup o na o pevise inga fam talanga ia atu langa le o ia ma to nei sa mo ia o lo sa ngale mu ma file mu pe to afile mu pe lava to afile mu me o ma i lu su me nei tai au mas o e tai au me o ma sania e la tala talo le wa pisi le wala atu langa le nei tai au ia o lo so lo ngale le la le traffic le in tai au le nei ia mo li fo fa malo ia to ia lo fe ngai ia malinei fo ia faiva ia te lo wa mapule te le o tatou o fai ngā luenga tonu o fai ngā luenga ma mata fo ia ngā luenga o le nei aso i ona tūlanga masani ia ae o la faisina malolongo al tatou pokalame a toi te diu mai ia ona whanga solo li o tatou whata tanuanga i nisi fo o tūlanga o lo iai a tatou pokalame ia o lo whata tai tonu o tatou university ia sin tatou malolongo pupu ia toi te diu mai ai lea Paftai. O le ula ula tapa ino whanga whai tele. E awhi ai matangata e le ula ula tapa. E ala il mana vai no asuma vai la au ona. O lo nga osi ai tapa. E tu sa ai ma wha mau maunga al whala potopotonga al toi fo malo lo ina lalangi. E siri atu ma le valu miliona le au whai o tangata. E mali liu tau sangata i tasi ona o ngasinga se mafua mai i le ula ula tapa. O le tasi te sima le 2 miliona o nei tangata e mamai. Ma mali liu e mafua ona le mana vai no asuma i tapa. A tangata ula ula. E matua a fia ai whanau la aiti mai e pei o le nimonia, mai o talinga ma le mai sela. O le mana vaina e le tina tō, po le tina tō fo e ulo ulo te paa. Le matua a whaina e le soifua malolo ina o le pepe o le i whanau mai. O le ulo ulo te paa e maua e le tangata i ngasi e pei o le kānesa, mai o le fatu, pele i tū o le tino, suka, a fia ai fo fonga ma le vaai. E te oti le tapaa, tu nei loa le ulo ulo te paa. Faise suinga fou, suinga le lei mo lo soifua malolo ina. Change for life. Careful and wise, true and refined. This is my love for you. Gentle but strong, for suffering long. This is my love for you. So shout from the city gates. Hear heaven bless this day. Let all the elders say that this love was worth the wait. Let go and hear the sound. Pull all the barriers down. O whanau o me poeata, o suinga lele, e a mata mai a ma oe. This is my love for you. Change for life.
Save lives. Ai e tele ulu fale lotoa. E te tau lava ona fuluma o lima. O lo iai lava se te pua o moana saunia. E ao na mulimurita iai le fulu ina o lima. Ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa. Lo malu pui pui a mai ai nisi o sia mai a afia ai i se whaama. O le itu o le whaonga ina fo i o tatou fale le tā ua e pe ona sila fia. E te tau lava ona whanu mau tatou lima. I le taimi e mai ai ona whaonga ai ana fuanga. O mea ai matau mafa ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mama o lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga fai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa o lo i tutonu o le tātou lotoa. A e a ngai le pasi. Fufulu mua mua o lima. O le pasi, o ni no fuanga wā pia pia e whai ngō fie o na pepesi ai whaamai. E ma whai o na lavea ina ma whaasauina pia whata ua a wala ma whata ita inga. Fufulu mama lima. O le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau tele. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina. E ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui. Nai lo le tautonga fitia. Ina mama, whasau i ngai leona. Sui nei loa mole fia fia. Sui nei loa mole manuia. Kai se suinga manu mai se wama e mai. Change for life. Ai mea ai paleni, toanga e koleni. Tau ma faole nua nua. Fruits, bay, vegetables, tas bay lua. Whaanga yo yo i mai lotino. Lue lue mai, pasau fika. Mama ma papa sau kasisiba. Mole soi pua ma lolo. Ina kako ole happy sa ole ika. Eska mako piku kama. Ufi mau kengi, amo sa salapa. Manga i ole sile se bebesi. Wha mai uma ua le ko bebesi. Everything is good, it's so sexy. Pau lava le mea ama kafia. Yeah, I bet I'm a right now. Let's go, hey. Sui nei loa mole fia fia. Sui nei loa mole manuia. Kai se suinga manu mai se wama e mai. Change for life. E siria ma le pizza fu pasene o tangata maliliu lalolangi e afua mai wha mai le pipisi e iai mai o le fatu ka nesa wha mai o le ate ma fatu ngao ma le mai suka e tusa lea ma le fast ma le tasi miliona tangata i tausanga taitasi i Samoa lava ia o wha mai le pipisi le mafua anga o le tele o maliu whafua sei maru se funma lima pasene o tangata matutua i Samoa ua maua le tino puta ma o le afar whaitaua o whai o tangata ma le se funma le banua anga i le ono se funma le whatausanga le matutua e whaingo fio na afia i wha mai le pipisi o le tūlanga la matia o le soifua e ono afia ai le wha mai le pipisi e afua mai le ulolo tapaa o le le tau mafata tau tango fio o le ava malosi ma le le whanga yo ina o le tino po le snap o nei mea umae mafua mai filifilinga tātou te whaia e mawhai ona whaititia le afianga i wha mai le pepesi pe a tātou filifili te tau tu le tapaa tau mawhati mea ai pāleni whaititia le tau mawha ava malosi whanga yo i le tino i tebi uma mawhata ua siaki masani i whare mai whaia mo oe whaia mo lo a inga change for life.
ulo tapa ina fanga faitele. E afia ai matangata e le ulo tapa. E ala il mana vai no asuma vai la au ona. Olo nga osi ai tapa. E tu sai mafa maunga al fala potopotonga toi fo malo lo ina lalangi. E siri atu ma le valu miliona le au fai o tangata. E mali liu tau sangata itasi ona o ngasinga se mafua mai i le ulo tapa. O le tasi te sima le 2 miliona o nei tangata e mamai, ma mali liu e mafua ona le mana vai no asuma i tapa a tangata ula. E matua a fia ai whanau la aiti mai e pei o le nimonia, mai o talinga ma le mai sela. O le mana vaina e le tina tō, o le tina tō fo e ulo tapa. Le matua a whaina e le soifua malolo ina o le pepe o le i whanau mai. O le ulo tapa e maua e le tangata i ngasi e pei o le kānesa, mai o le fatu, pele i tū o le tino, suka, a fia ai fo fonga ma le vaai. E te oti le tapa, tu nei loa le ulo tapa. Faisi suinga fou, suinga le lei mo lo soifua malolo ina. Change for life. Careful and wise, true and refined. This is my love for you. Gentle but strong, for suffering long. This is my love for you. So shout from the city gates. Hear heaven bless this day. Let all the elders say that this love was worth the wait. Let go and hear the sound. Pull all the barriers down. O whanau o me poeata, o suinga lelei, e amata mai a au ma oe. This is my love for you. Change for life. Talofa lava, malole soifo, malilangi mama. Welcome to another edition of our show today. Today I am joined with one of our lecturers in our Faculty of Science who happens to teach agriculture. And Talofa Varia, welcome to our show for this morning. Talofa Masha, greetings in the name of our Almighty Lord. Talofa Lava again, Wai Maori, Austapen. It's good to have me on the show. Yes, very true. It's good to have you as part of our program for this morning. Yeah, well, our normal program for today, we'll normally be discussing about what in particular are you teaching at the same time within our Faculty of Science, and if you could provide a outline or what the programs that are offered under what you are teaching at the same time, please, Varia. Okay, we are currently offering two free programs. Lalo le Faculty of Science under the Science Department. Ole pokalame kolu le ole Foundation Certificate Agriculture. Male TVET Tropical Horticulture Certificate for la. Male Diploma in Sustainable Agriculture. So po kalame kolu le lalo le Faculty of Science, lalo le Science Department. Okay. Can you briefly explain? So in terms of le agriculture, can you explain so far how the students are progressing? If your numbers of students who are, if there are a lot of students who are enrolling in this course over the years you've been teaching this course? Before I explain that. There are entry criteria for these courses. If a student is studying school leaving certificate, right now we are 13. Mga awe sawe avele Foundation Certificate Agriculture. Mga umia le pass lang inkidisi at least 50% with best 3 subjects. Okay. And mafaima sawe avele po kalame le Foundation Certificate Agriculture. Whapea ele awaile ka mai kiki le Foundation Agriculture Certificate there. E mawhaima, we offered Tropical Certificate Horticulture. Ka mai ke ele awai mai le Foundation. E mawhaima avea le course le. So it's classroom and also
hands-on, hands-on practicals and stuff. Very true. All right. Also, can you particularly explain exactly what agriculture is? Because I normally know that people are assuming all agriculture is all just about farming. It's a simple going to the plantation just for growth of crops. Can you briefly explain to our viewers? It's not just what they think it is. Okay, so agriculture is not just farming. It's not working out there in the field, planting crops, getting dirty, as most people think agriculture is. For example, courses like avele foundation certificate agriculture le. There are courses like soil science. You will learn if a student has taken science courses like chemistry, biology. These are very useful courses. Famal malama kili le mal malama ka upule or soil science. Okay. Ale crop production, we'll be also learning this course in agriculture. Crop management. Famal malama kili aka mai ki mal malama penga konga la au. And right now we need scientists in the field of plant agronomy, because it's really hard to work out in the field, especially climatic factors. So in these courses, students will learn how to manage their crops well. For crop protection, with the increase in pests and diseases out there, mga umia le sankisi su pe fafea ka ofi, pe fafea reduce le pests, keep them under control, so you'll be able to grow crops. You'll be able to have food. True. That's it. Well, Maleifua, so thank you for that. So, Varia, can you explain a few of the benefits of having to be part of this program? When, for instance, like having the students to come enroll into this agriculture program, as well as what will be the possible jobs that they will be able to attain after taking this degree? Okay. Agriculture is a guaranteed job. Some kids, they did not finish the program. I'm talking mainly on foundation certificate agriculture. Certificate so it's a job guaranteed. So this is very good because kids can go and work for a while and then come back, and they come back with experience and skills, which helps them excel more in education. The pathway is Male Foundation Certificate Agriculture and le Diploma Sustainable Agriculture. Okay. So there's a lot of job opportunities. Like I said, mga umia kele sankisi su emeko klaau, farmayo laau, and even livestock, which I did not mention before. No worries. So the whole idea of offering these courses at the National University is because we have, as you know, we have population is increasing. At the same time, with food production too. So when we produce food, we release gases the environment. So mga umia le so that they'll be able to manage our natural resources. As agriculture deals with natural resources, these are God-given gifts. So mga umia farmers or whoever is working out there on our lands, manage the lay, so that we'll be able to continue to have access to food. And this also leads to improving our food security. Thank you very much for that.
Would you like to give out any final words or any ways that you could ask our people to do come by and take this course in the future? Yes, ka mai ki e fia avele course lea. Ale whika uli, sometimes students enroll for this course, but then they come back later and withdraw from the course because their parents did not want them to work out in the field. So my advice for any student out there who's wishing to take agriculture, go for it. Agriculture is not just farming. There are a lot of good things that you learn in agriculture. And we have those courses at the National University of Samoa. We have free programs, whapea ele mawhai awai le Foundation Certificate Agriculture, e mawhai mai avea le Foundation, le Certificate Horticulture Certificate Fola, and whapea fia whaawau, lau wa onga whakoanga. We also offer diploma in sustainable agriculture. And some students who still want to continue with this course, agriculture, MFAIMA, continue with the University of the South Pacific, or whaunga pea kako Bachelor of Education, le FOE. Okay. So there are a lot of pathways. It's a job guaranteed. We need more agriculturists nowadays, especially with lockdown. Lengi foi, lengi ngaluenga. So just this morning, falonglongo le fasalau nga sawai, e maomia kangaka e maomia season workers. So au ngaluenga lai fatino e fafo, au ngaluenga uma, ngaluenga fakoanga. So one advice I always give students is to have pride in agriculture and be always grateful that there's someone out there that is working hard, working out in the sun, growing our food. The least we can do is have a little bit of appreciation and be grateful. Yes. So that's another benefit ele teacher le koslea, ele whapea ngole ngaka le awa o ka mai ki whakoanga, but also as a parent, a teacher, we also advise students To take it. and if they can walk out from this course learning a little bit of morals, I think that's the way life should be. Very true. So thanks for listening. No worries. Thank you very much, Varia, for explaining those and emphasizing on the importance of having agriculture as a course to be taken within the University of Samoa. Le nā Samoa e whaafonga mai I le tāua fo'i o le atawa veina fo'i lunga tāupo leo le vaenga le agriculture. It's not just as you think, it's just a way of just growing crops. But yet, te leleo ngā o le ni mata o Professor Soani ai foi I le taimine I mea toto, e le ngata lea papea ua le ini ngā luenga wha ofisa or in hotels that you are able to work on. But as long as you're able to yese whatoanga, have your plantation where you can grow your crops on and be able to sell them out, that is more than effective enough support ailo ainga from day to day, especially during this time of pandemic. So yes, if you are interested and believe that you are capable and yes, you are able to go and work out in the field, then please do come by. Universities and our people do need you people to be here so we could back up our economy through different ways. It's not just for the sake of one, but it's a way that we could care for all our people. Again, thank you, Varia, for coming. We highly appreciate your time given so we could explain and give out to our people the importance of having to be enrolled in this course. We pray that you'll be strengthened along your way. Yeah, and God bless you always. Nevertheless, we'll go to a short break and we'll be back once again. Buffetai. Clean hands, save lives. Ai e te lei ulu whale I lotoa, e te tau lava o na whurumā o lima, o lo ia I lava se te pua o moana saunia,
e ao na mulimurita ia ile fulu ina o lima ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa lo malu pui pui mai ai nisi o sia mai a afia ai i se whaama. O le tu o le whaonga ina fo i o tatou whale le tā ua e pe ona sila fia e tatau lava ona whanu mau tatou lima i le taimi e mai ai ona whaonga ai ana fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mama o lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga whai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa olo i tutono le tātou lotoa. A e a ngai le pasi. Fufulu mua o lima. O le pasi, o nino fuanga wā piapi e whaingo o fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina pe a whata ua a wala ma whata ita inga. Fufulu mama lima. O le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau tele. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina. E ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui. Nai lo le tautonga fitia. Tino mama, whasau i ngai leola. Sui nei loa mole fia fia. Sui nei loa mole manuia. Vai swinga manu mai set for my change for life. Ai mea ai paleni, toanga e koleni, tau ma fo ole nua nua. Fruits, pe vegetables, sa se lua. Whaanga yo mai lotino, lue mai, pasau fika. Mama papa sau kasisiva, mole soifua ma lolo, ina kako, ole happy sa ole hika. Eska mako piku kama, ufi mau kengi, ako sa salapa. Mga yo ole sile se bebesi, wha mai uma wale ko bebesi. Everything is good, it's so sexy. Pau lava le me, I'm a kafir. I'm a right now. Let's go, hey. Sui nei loa mole fia fia. Sui nei loa mole manuia. Vai swinga manu mai set for my change for life. E siria ma le pizza fu pasene o tangata maliliu lalolangi e afua mai whaamai le pipisi e iai mai o le fatu, ka nesa, whaamai o le ate ma fatu ngao, ma le mai suka. E tusa lea ma le fast fu ma le tasi miliona tangata i tausanga taitasi. I Samoa lava ia, o whaamai le pipisi, le mafua anga o le tele o maliu whafua sei. Marus fu ma lima pasene o tangata matutua i Samoa, ua maua le tino puta. Ma o le afa le whaitau au whai o tangata, ma le fu ma le banua anga i le onos fu ma le whata usanga le matutua, e whaingo o fio na afia i whaamai le pipisi. O le tūlanga la matia o le soifua, e ono afia ai le whaamai le pipisi e afua mai le ulolo tapaa. O le tau mawhata tau, tango fia o le aba malosi, ma le whaanga yo ina o le tino, po le snap, o nei mea umai mafua mai filifilinga tātou te whaia. E mawhai ona whaititia le afianga i whaamai le pepesi, pe a tātou filifili te tau. Tu'u le tapaa, tau mawhati mea ai pāleni, whaititia le tau mawhaaba malosi, whaanga yo i le tino i tewi uma, mawhata ua siaki masani i whare mai. Whaia mo oe, whaia mo lo a inga, change for life.
tau whātara whātu, te liu mai o tātou po kalame, ia, i lona vaenga lona tolu le nei tai au, ia, pe o le eia tātou whātatanoanga, ia, manisi foi o sui o leo whai ngā ruenga, o lo ngā ruru e tono tātou university, ia mai sau whainga, ia po vaenga tai tasi, ia o lo tu i ngātu rau au nanga i tono o tātou, ai de malu o tātou o tunu. Ia, i nei tai au, ia, e fia re nganga o po kalame, ia, e whātalofa, ia, i le sunga i le ali i whai aonga, le matua o whaiva, ia, o le sau whainga, whaiva alo whirima, i lalo o le vaenga o le whae tise, ia, le sunga ia mamea, ato ni o mamea, ia, o se foi wai longa, ia, i tono o tātou tu, nei foi ngā ruenga, o le whai aonga i le vaenga o le tise, ia, ai mai se foi, te le alo mo whanau, ia, o manuia, ia ona le tau tua le nei te mari, ia, whataro whatu mamea, ni tae. Talo whalau te lenga, te wanga. Whataro whatu fo i le whionga i le li pule, ia mai se le pulenga le university papa i ngala nei. Whataro whatu fo i le malu le tātou watunu o ngai moa mai le nei tū la, ia mai se fo i le tāpo i malu, la usa le vi o sa lau solo tātou watunu. Ia, whātalo whātu fo i, ai mai so i la tōua maua mai le nei whasalaunga i mauta ma laua fo i. Ia, le nei po kalame mātango fie. Ia. Ia, msalo se teimi te vanga i se fisini fo i ai o te iloa la talo sa o po kalame pe ona iai le tūlanga nei. O le po kalame le molo tō si le fia o le po kalame o le wha-apprentice. O le wha-apprentice lona tūlanga o le level 3, ia po le tausanga tolu fo i le apprentice. O nei po kalame le po kalame fou, o le po kalame ua leva fo i ona fua mai. Le vaenga le sa ia ia le leipa e whatalo wat fo i le whionga le minsta, ia misel pulenga leipa, ia misel fo i le pulenga le tuspasita o loa Samoa. Ia por vaenga le askiu ei, ona i la tau ia sa tau whai whatasi ma le NUS. I le whafo ua le po kalame le isona tūlanga tau o loa wai ei taimi nei. O le po kalame le sa whawhaina ulewa na ua tele ia, i alung whanau e mai se foi o ta maali o tātou o tunu. Ua whamanuia le nei po kalame, e le vaenga lea. E whainga luenga mātua mai tue aonga te wang, e au e sile fia foi tūlanga lea le wha-apprentice. O le por kalame sa iai, e le i alo ia foi lele ma whaamauina i vaenga foi o whailonga tau o loa sa mo sifu. Peta iane, o le tausanga nei e tolu tausanga le tau whai mai ai le por kalame. Mo se swinga fau i le tausanga fau, o le tausanga fau la le la whaanga i le por kalame lea. Ma ua mwhai foi ana alo ia por kalame nei i whailonga tau o loa a Samoa. Ia whapea foi atinu i whafo atu o Samoa. O le swinga le por kalame lea. Le la matai le tolu, o le tūlanga le tolu ma le wha. Ai, o le vaenga le pe e lele mai moa mai a tātou watunu u tūlanga fo i lele mwhai on talia i le vaenga le po kalame le. O le tolu vaenga e mawhai o na talia ina i le tamai titi. Ia po tangata whai ngā luenga. O le memo moa, e te tau o na yeise ngā luenga fo i lele e whai ngā luenga ai. O le whae tise le tal noa ai au i e le vaenga fo i lele le whai el tise. Ia, tau ona iese kon karate ia pos company fo i e whai ona whai ngā luenga ai. A whaapea na e lotu langa whai ngā luenga au e sau e la whai lele longa fo i lele pe talia oi. O le vaenga mua mua. Le vaenga le leo uman susu eina fo i le level 2 po le Samoa certificate level 2 i tono le NUS. O le vaenga la le ma whai on talia. Whaatasi e pe awa pe whau oi. Whaatasi e ma le tausanga tasi te wanga e tau na mauasi na experience fo le pe whai ngā luenga i le company po contract. O lona lua, o le vaenga le ai i le ia onga fo i le ia vea se Samoa certificate level 2. Ai sa ngata lea o ina i le ia 12 ma le ia 13 te wanga. Ona mawala ia whaupopo ia i ma le lua le tolu tausanga o e whainga luenga i le field le o le wha LTC.
ona faile antalia o ile vaenga le imal vaenga longa tolu o le vaenga le avele le fa mo na i tangata fo i wa ma tutu ia i tangata fo i lawa lava le skills ma le tele le o ina ile practical ai le yes tu spas o la ma fa na ilo ina ia le keisho le vaenga ia mai so sani me le pa mai se fo i le ani west le vaenga tolu le ia le fote pe so sane fo i le tin bo le pule ia mai se fo i o faululunga o matanga luenga de tasi tolo o le ani west te vanga o le si vaenga ta ua o le la sui mai ele to ye se tausanga lua i le tausanga le la sau o le amasa o tausanga tolu ma le fa ia pecha ne tai lua ia tausanga e fanga yo i poka la mele o le afo yo le taimi tonu le te tau na ia ausia i tūlanga maulunga le certificate level to spas. Ai la mawhai a ona ilo i cases e taitasi pe awha pe i te peo tūlanga o umana wha ilo atu te mua. O isi pe na pe ono masina pe tasi tausanga ave. Ian wha manuina pe awhai ua wha manuia ina ia tūlanga tau o loa to spasin nei. Te va? Wa manino le vaenga ia pe nei sa no ia ma mea ile apprentice ile o se polokalame fo o polokalame o le polokalame le ia le ngata voi le ia le o e fa matala ina tulanga pe ona ia le vaenga voi e ta o le entry criteria po ila so foi ngale fio fa mai tono polokalame o le la mai tau watu vai le tau o fesili le tau ina tu mame o le fa pe mai le tu sta sanga lua i tau sanga fo por sa ole ole a foi le pathway po le vaenga tonu le mafai ona ui ile o tau sanga lua ia le o ile level full time le NUS o le admissions mo na e a foi e te tau ona fa mai ale tu spatial certificate tu ona aluele tu e faise experience mo tasi be lo tau sang ona toi foi mai lola ia toi ave lole tau sang tolu le Rono winga o tangata sau de plentisi e te tau ana whainga rwe. Tau ana whainga rwe ngā whato a sau wai. Tau ana whainga rwe. E fia tau sanga tau ana whainga rwe ngā i whato ana whainga tue sau. Pe a mai ala le tu spasi le full time. O le iunga na whai e fōtanga fōi e le leipa ma le ani westwood. O le tasi le lua tau sanga. Ia pecha iana i le silisila le tanga luanga fōi. Ia lava le skills fōi le fufuanga na iai po le lua le tolu tau sanga e tau ana tau whale melo. Ma avea lo le tu spasi le tolu. O le saula le o le tangata le o tu e fōi mai le mole wa te role te le a ofisiri va o le ala le se ngore o le tulanga le fai tonu fra o le apprentice ma tulanga a tangata o fai ngarwenga wa le sa fo e fai ngarwenga i le au i le tulanga o te mi fai ngarwenga o le sauli fa fiaf o le ofisiri ale te role la ofisiri ni le malu le tunu o le ala le se ngore ngarwenga le na fai tua ma le mere to sa o le fiaf E ele se senga tele te vanga le vaenga lea. O na o poka la me fou lea. Wa umana whaatulanga ina i vaenga o lo iai foi le a foi lea. E mawhai ona a wai foi ia employers po company ma contractors foi kona late. I le vaenga leo o poka la me ateo lea. Wai le whapea na o nei le NUS le la whai training. O le lua vaenga la vai ai o le on the job ma le off the job assessment se fai e folesi vaenga fai i le off the job le fai i le vaenga le NUS le theory ia ai fai lesi vaenga i le suesue na ia i skills ma vaenga la le fai o i company ma fa fainga luenga pe ila o le se senga tele na ma fa mawina e la e se tele swinga le i tausanga nei le fa u nei tausanga nei e fa mai anei e le ai mani susuenga o fai tu po di assessment ia le on the job
ele se me na le firia ma fa mo le va nga le fai mai la tu ilo ilonga mai tua I company pita yane wa fa mo wina lo le tu spasita wo lo sa mo por eskiwe wa machelona fa mo o ila tu tonwia o lo nga fa la mar va nga ye fa ia su nga lo ye tua ye ma fa mo wina mai ia pita tau na usia le ya tu langa lo ia tu spas lo wingore on the job o tono fa fingal wenga ma ale after job le ko ile ni wes ya la mo manino vainga ya te ro le o manino vainga ye fa fu mai tu e se se ngala o tulanga yo nga wenga la fa tu ole il fa fingal wenga ye mal tu saula le ole tangata po le li po te mai cha e tono le tato université la le fi po kala me le plentis ole se sili mame e to tele ni to mai cha yo lo tono le tato po kala me le ole a fo I se nga wenga o fa tino le tato sa fa ingo fa va fo lima po tato faculty of technical education e to foi le ina una ia ta mai tai ina ia a wide tongo tato po kala me ne apprentice e fa tai le kole o tel no a wi le va nga foi fa il tise wa ile full time le ile anyways ile misi ya ma se to lima nga ile to full to mai tai mana ia picha ia o chulanga ia silsila foi fa foi i Australia ma New Zealand o le tele o le senga o tele o to mai tai ia pe e silsila foi tato le nei jole ko le fainga ele pa fa I mo me fa pena ia e tolo tonu wo ia fa alo fa pe o nga luenga ia le tau e vai e te mai tai tulanga va ole tulanga fa marsia e tau fai foi encourage ia te mai tai foi le tulanga le I fu tu sa mai ia tato ile tulanga I fai foi na el tende e fai foi na fai le moli ma wa tulanga pena o terminei o lo ia te mai tai pe cho lima le vai ngale la apprentice ile tau sanga le ia tu tau sanga lua o tau sanga la le la asa fa moi e o I tua fo ia whainga luenga. Ia mato mai e whaawau le aonga. O le sira le vasili ma mea wa lau whaafonga mai ni le atulu pe o le o yo la ye tama ta. Mai pe o le nganga fu le o Tato University. O le na yo no tusa. E le va pe o nga luenga uma. Ai le fo ile mai mo mai le tulu o lau fionga fo. O se ua leva le ngā luenga. E nā ole hae le whai, ma le moru la, I tono le vai wha aro, se ngā luenga whae le tise, e anga wha e sita mai tai. Pe e nisi ngā luenga e se, wai pera le whai whatoanga le la, le vai ngā le agriculture le whatoa masu nei. Wa, a mawhawhau ni tangata le agriculture. Tasi ale mawhawhau o mātua. O le parpala e sua parpala. O le parpala, sua parpala, pauana. Ai o no tato matu. E ai foi de meta o agriculture, foi ngale fai fatoanga. Fa sai nisi. O su nga mo me tissues. Su nga fa sai nisi o le la. O winga la na lo kisi. E sa no ala le vai ngale. Wa o te ro ala fa funga mai matua. Ia manisi fo yo o ainga, tau ainga. O tato ainga le samo. O lai e mai mo mai tunu mau. A tono le sire vai nga investi ai. O tato fa na wi ni. To mai ta e o mo ni nga luenga. Le la fa ro do se de ai. E na le fa le fa e ai si vai nga pa mam la mai tulanga. Ma tai te banga ile la sa no. Ole ai o tulanga i nga luenga ile fa pe fo ole tau whai e whainga luenga I ngā luenga wai. Se sarwa e ngai e whapitoa mō lunga o laina e whaonga ia. Po whai nei e tele cho ai ngā luenga le. Al whainga le whai tisi. Au le whainga mōmua. E whai asi ngā taunga tae tele le. E te tongi e whai tisi pe a whailau mōri. Au le sif so tele le e whaupopo.
o lo so swani le lo a inga vo ile le na inga luenga fa ingo fiele al fa tisi o le fa pipi le polaka va pin mo li mo me fa pena mena mia se le ve se ile tau chat fo ile le o tupe alu vo i a o tele o fa tisi o la le cha o so fo le o si mai cha ile fa ia nga luenga ia traffic lights te vanga le fa ia ai masalo le sila mai ia le au ma chap poi mai fo ia le company le fa ia o tama tai mal tele o malu le tu le fa pe ai o se li ile fa ia ka to mo ia o le tele le o mam lama a to pasi atu la tu le le mai tai le la mo fa pe ai o ni li po chama ia le ai o ina tonua o wa faile le contracte le sto mai chaile e posto mali foile o le motua i o le vainga picho i silia le na ne tilo foi ma ta inga foi maro de em foi na soani foi le ma fau o le tene male mo tama foi le ai o nga luenga e na o na tama foi a fa pervo e che fai malanga i fa fo ma chulule e che vai che la ya e lungo lenga ti tele i sto mai tai e ma nga we foi le il foi tino tanga te vo i ta tu ia io mena le musu ai e le o se fa chuanga foi le fa pe a wani a wina mai ia ma che fia che le a wina ma ai mai se o vai nga pena po kala mele le cha che anga nga i choi lunga o we ta ua neia mo lia fascino ala ya poka ko traffic lights o ata ile aso le na o la tu ni McDonald ni McDonald la lau che tu ton o fai na mo li o le la fa le to lu mo li we me so orai alu fa pele limo tangata alu fa pele lima o tama cha le ta no ai te wo mo ora pure si di al contrario ora tama chai de o va pe vai o foi stato mori ile lata ile o mai ona fai de o la papa ile lata io le foi na o si tamari i foi de o tama cha ia o le o ia con o se tangata foi e fai ma lui tau mo tama chai ai pe o le nganga to ta tanuanga i wa o tu langa le o le fala wi lo i matua e le fa pe na o se nga luenga moli o le nga luenga fo i mo te mai tai wai a tatu pese nei fa le anu tatu fai mai e au le nei lawa tina mata mata mai tai ia o i fo ia we le nei le lawa o le to mata o le fo lo ia i sa o te mai tai vai nga le ia e pe o le vai nga le na wa ta no ia o ni si vai nga te fia to fa pula i tatu pokala wa le mo tinoa tau sang fo le la ma tai to mal fa por sa le ma ya ole fa na no ta inga na inga le pule ka ya me se fo ile va nga le pa ma le ski le la ma cha swinga fo le ma le alo i le tau sang fo ya a pe o mo le tau sang tolu ya na so le ma le tau sang fa wa ila to ya le la nga ye tulu ina mo e fo la yo le fa wina fa ma du ina ia mo fai foi le ia tsa mo fai se o a fa pe uma le tau sanga le ona e fua ile pe na o fai le mo fando fua tau sanga ma fai ona fa mai na ia fa o ina ma cha upu ia na mo le lo fai longa le sa mo certificate level 3 apprentice le certificate le ia fai lola ina fa o tau sanga fa ia fa wina lo mal mal ia oi ya fa pena fula yena mo se fa mo dianga poe palai se lai se ne fa yena na lo ia ngaluenga ia fa tisho la e fa ye e taua ia ngaluenga o lo fa tino ile vai ngole cha cho fa e tisi ia le tu o le tulanga o le tu ina to le onanga o le fa to maina ma fa anga va ina ia o alo ma fa nau o li ma mai tai o e mai i tonu o le tato universite nei. I le tapena inga leo to mai manga wa ai pe o ta ua. E le sunga i le matua whaiva, po le li whaia aunga. E tu ina tu aire au nanga, e pe o na ea tato wharapu tonga o le whae tise.
o tātou whaakonkarate, whaetese. Ia manisi foi o company e o loo mana o mia nei au onanga. Wa e peo whaeretise. E rena o le whai mori. E mawhai foi na iai si au onanga. E pe wa le tātou tala noa tono tātou traits. Mo se vaengana. E fiso tai uma. O le automotive, e fiso tai le tise. O le tise fiso tai i le auto and le machinery and fitting. E fiso tai, ka muta, fiso tai uma mai ngai. A le tūlanga. O le iai o le tamai maanga waa. Wha manu iaina se tu spas. Po se whailonga. Ua pāse aina le tātou whaalaputonga o tu spasi whailonga tau o loa. Ia, o le whaamianga le nā. Ia mawhai e ona e maua ia se ngā luenga. E tau tua ina ai. Ia ainga nuu mai ka le sia. Ia, nisi vaenga e le whama e ina le tātou karame. Te wanga na tue whaapula ma whamina tupel tūlanga lea ua. O le porkalame le e whaile awa onga i nei le university. Whaatasi e fo i ma company ma sosali mai le SQA. Ia au le entry la kou ia e a fo i. E so tai pe le leipa. O le leipa e a fo i. E wa tolu ma le vaenga ia. O le leipa. E whaatumu le fo ma ilo ai. Ia na mai le nei le NUS e ilo ai. Au le e tau pea na whaminatu pea. Ia maua sau ngā luenga whai mōli i se karate whai mōli po o company. Ia po self-employer voi. Ua yeise tūlanga ngā waa ia te oe. O le vaenga leo le. O tele self-employer le a foi whai au ngā luenga voi. Ai le yeise tu si alo i e mwhai aina plaise lai sene oe. I o le vaenga tonu le tauna ilo ina le leipa. Ai mese le NUS. Ia. Ia peo o mai ai nai a tūlanga fui o le whapulaina te roa le ua manino fui le whafonga le tātou tunu. Ia peo ne ira o nanga, ia peo na sau noa ia le sunga le whai aonga. O le tapena ina o le lima le tamatai aonga. Ina tapena, ina i mawhai o na whai ngā luenga i se whaalapopitonga. Ia o lo pule ina tātou malu si anga whae tise. O se konkarate, o lo tui ngā atu leo o nanga whae tise. Ia, po la vea foi o tangata foi le self-employed. O le tangata foi le ua whai rawara na ia pisinisi, ia o mawhai, ia o le tui ngātu o nanga. Ai le mawhai o na e self-employed. Po ua whai rawara o e pisinisi, pea le sau le seni. A o lau lai seni, e maua, pea e su mai, ia maua se whai longa. E pea na ia i leo o nanga lo tui ngātu. Ia tātou university. I tātou vaenga whae tise. Ia, maa o le tau lunga nā whaatatan loanga. I le netai au ma le sunga ia maa mea, ato ni o maa mea, ia o le whai a onga, ia o se tai ulu foi. Ia o le vaenga, ia o au tu ina atu ea o nanga o whai walo whirima, i le vaenga whae tise. Ai o sesi wha poponga, ia o le vai fou, i rona taimi masani, i runga foi o le tātou TV. Ia ala whai sa tātou marolonga. Ia ona whaanga soro Ia, soi foi ia sa. Tātou po kalami. Clean hands, save lives. Ai e tele ulu whale i lotoa. E te tau lava o na whulumā o rima. O lo iai lava se te pua o moana saunia. E ao na mulimurita iai le whuluina o lima. Ia whaonga lava nisi o vaila au whululima ina ia mautinoa. Lo malu pui pui a mai ai nisi o sia mai a awhia ai i se whaama. O le itu o le whaonga ina fo i o tatou whale le tā ua e pe o na sila fia. E te tau lava o na whanu mau tatou lima. I le taimi e mai ai o na whaonga ai o na whaanga. Mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mamao 5. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na whausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no whaanga whai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to a tele tangata o le auia.
Whaonga paipa olo I tutonu o le tātou lotoa. A ea ngā I le pasi, fufulu mua mua o 5. O le pasi, o nino foanga wā pia pia e whaingo o fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lawea ina ma whaasauina, pia whata ua a wala ma whata ita inga. Fufulu ma 5, o le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau tele. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina. E ao na mata lava ia I tātou lava. E sili le pui pui, nai lo le tautonga fitia. Mama, faça em Aileona. Ai paleni, toanga ekoleni, tau ma faole nua nua. Fruits, vegetables, tas be lua. Whaanga yo mai lotino, lue mai, pasau fika. Mama ma papa sau kasisiba, mole soi pua ma lolo. Ina kako, ole happy sa, ole hika. Eska mako, piku kama, ufi mau kengi, amo sa salapa. Manga yo ole sile, sebe besi. Wha mai uma uale ko besi. Everything is good, it's so segi. Pau lapa le me, I'm a kafir. Yeah, I'm a right now. Let's go, hey. E siria ma le pitsu fu pasene o tangata maliliu lalolangi e afua mai wha mai le pipisi e iai mai o le fatu ka nesa wha mai o le ate ma fatu ngao ma le mai suka e tusa lea ma le fasfu ma le tasi miliona tangata I tausanga taitasi I Samoa la vaia o wha mai le pipisi le mafua anga o le tele o maliu whafua sei maru sifu ma lima pasene o tangata matutua I Samoa ua mau e le tino puta ma o le afar whaitaua o whai o tangata ma le sifu ma le panua nga I le ono sifu ma le whatausanga le matutua e whaingo o fio na afia I wha mai le pipisi o le tūlanga la matia o le soifua e ono afia ai le wha mai le pipisi e afua mai le ulolo tapaa o le le tau mawhata tau tango fia o le aba malosi ma le le whanga yo ina o le tino po le snap o nei mea umai mafua mai filifilinga tātou te whaia e mawhai ona whaiti tia le afianga I wha mai le pepesi pe a tātou filifili te tau tu le tapaa tau mawhati mea ai pāleni whaiti tia le tau mawhaaba malosi whanga yo I le tino I tebi uma mawhata ua siaki masani I whare mai whaia mo oe, whaia mo lo a inga change for life.
ula tapa ino whanga whai tele. E awhi ai matangata e le ula tapa. E ala il mana vaino asuma vaila au ona. Olo nga osi ai tapa. E tu sai ma wha maunga whala potopotonga toi fo malo loina lalangi. E siri atu ma le 8 miliona le au whai o tangata. E mali liu tau sangata i tasi ona o ngasinga se Maleifua Mai i le ula tapa. O le tasi te sima le 2 miliona o nei tangata e mamai, ma mali liu e mafua ona le mana vaino asuma i tapa a tangata ula. E matua a fia ai whanau la iti mai e pei o le nimonia, mai o talinga ma le mai sela. O le mana vaina e le tina tō, po le tina tō fo e ulo tapa. E matua a whaina e le soifua malolo ina o le pepe o le i whanau mai. O le ulo tapa e maua e le tangata i ngasi e pei o le kānesa, mai o le fatu, pele i tū o le tino, suka, a fia ai fo fonga ma le vaai. E te oti le tapa, tu nei loa le ulo tapa. Faise suinga fou, suinga le lei mo lo soifua malolo ina. Change for life. Careful and wise, true and refined. This is my love for you. Gentle but strong, from suffering long. This is my love for you. So shout from the city gates. Hear heaven bless this day. Let all the elders say that this love was worth the wait. Let go and hear the sound. Pull all the barriers down. O whanau o me poeata, o suinga lele, e a mata mai a ma oe. This is my love for you. Change for life. Fainga tatele o nei langona po ae winga o le anofana o tinga o le mawhaina inu nene ipu e o na a o fea upu i le tano whanofonga na o a use ia i ulo o la tele lava Veto atasile nei poronga ai longa e langona a ofe foi salano anga ile telefoni wana ola molotofi ole sa ofe ngai neto oti ia fama me umele felo Loa ua e wha mangaloa ai o le fili na wha ase i o umanatu mai mau pe ana e loa mai lo nei fatu ai ua le au ngā taimi ua alu ai o te tu mau pea i tala noa ngā i le telefoni ua na o la valo Fire
o I kalava o ai o peo se ia o fola si I malai mai mau le mafu ka ngala kala sa ola por fakura ngari e ua masai sai au ke manga ola se koe fafo I kai mi koa in la vai de kamorata Ele no ko si o kalima la mo koe pa ia I si o kama ele ai fo se ka kai maka parpala su mai akwa bea ku I riwa va se ia le la ua mangu e anu e se koe kanga ia fa muri wa Rangi na pe fa mangano a e kongu na perkanga kayo nga mga kuai fai mayor Bere ai de bere rufu e ola pea pior Ai o te tu mau pea Itala no anga ile telefoni Uana o la molo tofi Ole ta uafenga inga tu oti Ia fa mai me umale fea ufani male fa maoli Ai fai la molo tolea Olea o fatai pea Fai mai olelo famo ole mana mea E tu mau pea Olelo famo E tu mau pea Sui nei lo mole fia fia Sui nei lo mole manuia Vai swinga manu mai Sept for my change for life ai mea ai paleni toanga e koleni tau ma fo ole nua fruits be vegetables sa be lua fa nga yo mai lotino lue mai pasa fika mama papa sa kasisiba mo so ipua malolo ina ka ko ole happy sa ole ika eska mako piku kama ufi mau kengi amo sa salapa manga yo ole sile se bebesi fa mai uma wale ko bebesi everything is good it's so sexy bao la me I'm a cafe yeah I'm a right now let's go hey Sui nei lo mole fia fia Sui nei lo mole manuia Vai swinga manu mai Sept for my change for life Now you're falling
winga. Ali traina, say I awale mimika. Silly I lo foki, lo I na money. O le ula ula tapa ino whanga whaitele. E awhia ai matangata e le ula ula tapa. E ala il mana vai no asuma vai la au ona. O lo ngā osi ai tapa. E tusa ai mawha maunga ar whala potopotonga toi fomalo lo ina lalangi. E siri atu ma le 8 miliona le au whai o tangata. E mali liu tau sangata i tasi ona o ngasinga se Maleifua Mai i le ula ula tapa. O le tasi tesi ma le 2 miliona o nei tangata e mamai. Ma mali liu e mafua ona le mana vai no asuma i tapa. A tangata ula ula. E matua a fia ai whanau la aiti mai e peo le nimonia, mai o talinga ma le mai sela. O le mana waina e le tina tō, po le tina tō fo e ulo ulo tapa. E matua a whaina e le soifua malolo ina o le pepe o le i whanau mai. O le ulo ulo tapa e maua e le tangata i ngasi e peo le kānesa, mai o le fatu, pele i tū o le tino, suka, a fia ai fo fonga ma le vaai. E te oti le tapa, tu nei loa le ulo ulo tapa. Faise suinga fou, suinga le lei mo lo soifua malolo ina. Change for life. E siria ma le pitsu fu pasene o tangata maliliu lalangi e afua mai wha mai le pipisi e iai mai o le fatu, ka nesa, wha mai o le ate ma fatu ngao, ma le mai suka. E tusa lea ma le fast fu tasi miliona tangata i tausanga taitasi. I Samoa la vaia, o wha mai le pipisi, le mafua anga o le tele o maliu whafua sei. Marus fu malima pasene o tangata matutua i Samoa, ua mau e le tino puta. Ma o le afar whaitaua o whai o tangata ma le fu marbanua nga i le onos fu marfata usanga matutua, e whaingo o fio na afia i wha mai le pipisi. O le tūlanga la matia o le soifua, e ono afia ai le wha mai le pipisi e afua mai le ulolo tapaa. O le le tau mawhata tau, tango fio o le aba malosi, ma le le whanga yo ina o le tino, po le snap, o nei mea umai mafua mai filifilinga tātou te whaia. E mawhai ona whai tia le afianga i wha mai le pepesi, pe a tātou filifili te tau. Tu le tapaa, tau mawhatu mea ai pāleni, whai tia le tau mawhaaba malosi, whanga yo i le tino i tebi uma, mawhata ua siaki masani i whare mai.
Faia mo oe, faia mo lo ainga, change for life. Pangongo ai le kananga waku ila kapua inga pake ai le a inga kawa anga palela kai mara kama a inga ole ko manga lale wa ave I Amerika taka mara panga alu was ke wa ponga inga leo pisa ole pale mai okai oko se oko lo mapa pau Mai wai kui se porko vanga I baila awal baile le ngau Mai ma ua te anga o mape I loa inga Se mangu ua ngevanga o waso mai ma se tue pusinga Wai matamala Takanalo tapi matala Tata patuanga Koe koe mamamapa Awal matamala wawanga mai pele papa pomu mai alapi se vai lei pele vai foi mai iraki pele vai ngau sama wai long pale mai sai dia mawa ai mak vai fa kalau pai dia pionga I ko banga Leilo lava pe ai ua urufia ni nganga leanga. Se mangua ku sau ma se vai se pa kau kala. Te leo a mio pau ma mangeo le mafua anga. Koso kai mai, koe patamala, satanala sapi matala. Sata patuanga, koe pamamapa, awana mamala wawanama. Mai le singa ngasir ko banga I papo. Tina, le ai. Ele o ngasir ko banga. Ala e mer ko banga I longo foa. Oi. Ele o mai ko banga. Oi, le ai ala fianga ko banga man sio fola e mai lunga go. Ele o longo ko ala ngai pai. Ala manga banga. Osta pai mai. Wai patamala, satonalo sapi matala. Sata patuanga, koe mamamapa, awana mamala wawamama. Hey! Oh! O le ula tapa ina whanga whaitele. E awhia ai matangata e le ula tapa. E ala il mana vai no asuma vai la au ona. O lo ngao si ain tapa. E tu sa ai mawha maunga al whala potopotonga toi fomalo lo ina lalangi. E siri atu ma le valu miliona le au whai o tangata. E mali liu tau sangata itasi ona o ngase Maleifua Mai I le ula tapa. O le tasi tesi ma le 2 miliona o nei tangata e mamai. Ma mali liu e mafua ona le mana vai no asuma I tapa. A tangata ula.
E matua afia ai whanau la iti mai e peo re pneumonia, mai o talinga ma le mai sela. O le mana vaina e le tina tō, po le tina tō fo e ulo te paa. E matua whaina e le soifua malolo ina o le pepe o le i whanau mai. O le ulo te paa e maua e le tangata inga singase e peo re kānesa, mai o le fatu, pele i tū o le tino, suka, a afia ai fo fonga ma le vaai. E te oti le tapaa, tu nei loa le ulo te paa. Faisi suinga fou, suinga le lei mo lo soifua malolo ina. Change for life. Ai paleni, toanga ekoleni, tau ma faole nua nua. Fruits, bay, vegetables, tas bay lua. Whaanga yo mai lotino, lue mai, pasau fika. Mama papa sau kasisiba, mole soi pua malolo. Ina kako, ole happy sa, ole ika. Eska mako, piku kama, ufi mau kengi, ako sa salapa. Mga yo ole sile, sebe besi. Wha mai uma wale ko besi. Everything is good, it's so sexy. Pau lapa me, I'm a kafir. Yeah, I'm a right now. Let's go, hey. Clean hands, save lives. Ai e tele ulu fale i lotoa. E te tau lava ona fuluma o lima. O lo ia i lava se te pua o moana saunia. E ao na mulimurita i ai le fulu ina o lima. Ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa. Lo malu pui pui mai ai nisi o sia mai a fia ai i se whaama. O le tu o le whaonga ina fo i o tatou whale le tā ua e peo na sila fia. E te tau lava o na whanu mao tatou lima i le taimi e mai ai o na whaonga i ana fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mamao lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na whausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga whai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa olo i tutono le tātou loto a. A e a ngai le pasi. Fufulu mua o lima. O le pasi, o nino fuanga wā piapi e whaingo o fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina pe a whātaua a wala ma whātaita inga. Fufulu mama lima. O le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau tele. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le malolo ina. E ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui. Nai lo le tautonga fitia. Ina mama, whasau i ngai leona. Careful and wise, true and refined. This is my love for you. Gentle but strong, for suffering long. This is my love for you. So shout from the city gates, hear heaven bless this day. Let all the elders say that this love is worth the wait. Let go and hear the sound. Pull all the barriers down. O whanau o me poeata, o suinga lele, e a mata mai a ma oe. This is my love for you. Change for life.
Ia, il toi tari mai il fai unga o le tātou po kalame. Ia, o le Maleifua mai nei fo iaso, ia le astofi, le aso iwa o le masino se tema. Ia, lua whenua tas o le tā whatatandoanga o te roa lena tā whatatari tātou po kalame wai. E ia tātou mālo whalongi e tas. Ia, mai le sau whainga o whapisnisi, ia po le Faculty of Business and Entrepreneurship. Ia, ai beja iane, ia le wale awai mai. Ia, te roa le wa. Ua matango whiwhore nei aso le whaafonga na tunu tu sahi matatou. Whaasoa mai. Whaasoa, Ia, ma le sau whainga whaasai nisi. Ia whaapea ai. Ia ma le sau whainga o whai malo whilima. Ini tae, amas. Sa leila, mai fo i ua mawhai fo ina toi whaalau wa i te leina ia le winga fo i o mata upu ese o lo whapeo na o tauina nei whai aonga i la lo i tatou lau muai. I tato Department of Science, ma le vaenga o le forte. Ia o se awanoa lele, if you want to enroll, if you want to take up these courses, please feel free to come by next year. Yeah, and take a try, give it a try. Ioi, pe o vaenga tā ua ia na iai whatachanoanga nei tae au. Ia, le whafonga mai e rea tunu. Wa te leo tātou na ma ta ua whai whatoanga. Au ki kocha. Tasi ara ma whau whau, whaalaha. Yeah. Palpala. Elefio. Ai re. O le wa whamanino le tae au le nei. O le agriculture ele na o le tūlanga o le whengai ma le tūlanga. O le i kalwinga i whafu. I le au ele. Ia marwaenga fo le whai whatoanga. E iai fo i rātou whaasai e nisi. E lalo o tātou me agriculture. So e ino la au. Whaafeusua ingo la au se i tulou whaafonga le tunu. O le sa i lipa le ale mea reina tupu lea whaamai ma lea whaamai. O le ale mea reina na tuai o na fua. O na fua mai ia se whala au aina. Ia au la fo i tūranga. Wei teimi fo le whata inga. E ke me oso mai e ngai whaamai. Fo inga le oso whaafua se i a momo waku le manu ai niu. Ia sau. Ia peo pulanga whapena. Ia leo lau whaafonga e tunu. Nei, i le na o le whai whaatoanga i le whafo i le i whanua, lo i le palapala ma le tuaranga fo i le mawhau le la. Nei ai, e fo inga luenga wha ofisa. Ia o le vaenga le au kata. O le tāua. O le kata. O whātu mawina o le soifua. O le whonga tau mawha o tātou tunu. Sa leila, especially le wa pangate nei i le teli i le whaamai lo tupu mai nei i le having to import the food ia le. Why should we do that? Mawhai tato oi ati ai ia maamanga o whatoanga ia o mea ai lava tato te toi tua lava iai. E le aloi se lingi. Well, you'll be okay pia whapenga i ai lo o ia plantation to do so. But yes, indeed. O le whaamamawhara nā le nei ai. Teimi na sau COVID. Mai le whainga mālo tūna i atu. Ia mai whainga mālo fōfu i le oi ai. Pio whaamamawhara lava le ave tātou ua. Whai whatoanga. Ia. E tā ua whai o nātia fōfu mai tausanga fōu. I le tātou e ave sau mata upu tātou university le vaenga o le whaasai nisi. Ia le olo iai fō i le vaenga. Ia whai whatoanga po le agriculture. Ia. Au tūlanga fo i o le whatachanoanga ma le sunga ia mamea. O le whai aunga o le tātou whai walo whilima. Ia. Nā fo i e, te rea fo le sao tamaita. Te rea fo le sao tamaita i o auto wha mai. Ia maa o auina le tātou mta upo le whae tise. Ia tūlanga lei o le lui fo na. Mo tamaita i o le tātou tunu uoro o fia. Ia whapere o mau se ngā ruenga. A toi whi whaawina le aonga. O le maua le wanoa. I le tātou whaapelentisi. Ai peo tau noa mamea. E re na ori. Na ura tātou fo i le lei umai. I tūlanga fo i le lei umai kolisi. O lo o tatala fo i le wanoa. Mo i la tātou. E o so stata e fia wai. E mawhai ona e susu mai. Whatatanoa. Wai ai ia e le vaenga fo i le matua. Vaenga mātutua, po le mature entry. Mo i lātou i e, ua lewa no lofo, po lau fo, ua lewa na whainga anwen. Ai le se tuspas. Ia olo iai, ia resi vaenga na, ia e mawhai o na whaamali e ai, ia le mana onga e peo na tuina mai.
ia ni se tūlanga ia o matango fia tono fa mariina fo ila fa fonga sa mo i le tai au e tu sam tūlanga o tātou fa tata langa mas sa le lava ia talosia ua maua foi ma se ai e awa foi le matanga foi le nei vai aso ia langa tenga o se fofuanga foi mo le lumanai pe ai fia if you want to have a course, take a course in these fields, please feel free to come and use our opportunities. You never know the benefit o lea al tau aveina o lea course and whaine to ato esisi manuia mo le lumanai. Ia, tūlanga la pe oni tātou whatata longa, anisi o vai ngai au na whamanatu i le mamalu o tātou tunu ia a whai o nai tau sa ili se nofuanga o se whale ainga. E te anga i ai i le tātou se fulu mare lua a ngai le lua le uli. Maua le avanoa i le tātou Vision Restaurant. O le tātou whale ainga o le Vision. Ia o ina, ia le, e o le awhasuta si le talai. Ia, masalo. Ia, awhasuta si. Nata le sfulu ia lunch break la. Ia, na, e te talai. Ia, e mwhai na awhamana au e whaisau puki vili mai le lua o fitu lua. Ia, o na so tai lea i lalo i le tātou vaenga. Ia, o le kako au whinga luenga le o lo ngā lue le Vision Restaurant. Ia, e whai ia, sau puki na vaenga. Ai, matango fia tau mawhtanga. Ele i o mele menu ia maua. Ai pe ale mate whalonga atu le sau o le sa sala mai o le kuka mati no i hei. Ina ni tai au. Ia ai whamalo le whanau a onga. Ali mate mai jai. Ia o lo tapena ina lea whamoi moi ni aso. Ia mara whangaso longa foi o le nei masina. Ia sei pa ira so tōs fulu. O nisi tūlanga o lo iai. Tapenanga le tātou investe i o le whaunga i le aso luasu marwha. So lo sumar fao September ia umal vai aso le nei vai aso le a vai aso na tua ia o le fa tau no wina i no vai nga le o tato fa unga ia mo ina to umana mai a o unga ia i le semester mo i por tau sanga fu den te malo lava to titi ia le ne tau la o to fa mo fa malo lava le sa ili malo fa le feelinga i le tau o mafau ia malo lava ia o le tūlanga na o la iai fwoi tātou ngā luenga nei vai aso ia nise fuafuanga ia whalawiloa fwoi tātou po kalame o tūlino i le tūla fitu le fiafia nei ia ai o te loa si tātou po kalame le o tūri mata ia e le tātou tūnu mas tātou au manu ia o te loa nisi na vaenga o tala noa mai fwoi malu le tūnu ia po ai o le whatatano pen whainga whainga highlights o ina ia ai pe o le vaenga le na ia o le whaidua pe na tātou tunu tu sei mai nā tō o whengai ma le vaenga lea le mamalu o le tātou tunu ia i o tō whaiva ma ngā luenga le nei aso mas te iloa e whaisina asa le la le ola le maruru ia e vai o kero ia tā lo whai e la tō lo whai ele ngā whatausi leo lea inga le velo le la ta masani lava ia but nevertheless take it easy be safe out there manuia lava fe au mati te o le afenga ia o tatou tai to tasi mai ia sanga fa tasi mai pele mana le ali tai to lo mai tatou ia mawese malo longa sili ia malfile muli ne yaso after ia o tulanga na o le ia tatou po kalame i le nei aso marfanga solonga ia pe o nei ia tatou whatata noanga ia whaftai tele le pa ia mamalu o le tatou tunuu ia o mai mua mai ia whafonga mai fo o le tatou po kalame le nei tai au ia i tusa pe o nei ia tatou whatata noanga ai pe o nei ia le nganga o le po kalame ia o le whalawiloa ia matu ina atu po kalame pe o nei tatou lau mua le papa i ngala nei ia whapea le tātou wā onga seila, tātou wā onga whafo mai mo tō tua. Ia ma mea o loo a ngai iai ia le awa onga i nei fo i mai tau. Ia a o le whai ungana o tātou po kalame, e mo mori atu ai le le whaafutai tele, ia le mafuta mai fo i le nei tai au. Ia ai alo whaatu, lo whaatu le pa ia mal malu o tātou tulu mai mo mai runga o tātou penga o whamatalanga, malunga o tātou TV. Ia tātou mtua tausi, lo tō tāpua inga, whamanuia le tua ia Samoa, ia mai tātou umaro maua mai nei whasala launga, tātou tō whiloai, i le aso atai au, i le lofa maleanga le lei o le tua. So i fua ia.
Tau whaia soifua. E siria ma le pizza fu pasene o tangata maliliu lalolangi e afua mai wha mai le pipisi e iai mai o le fatu ka nesa wha mai o le ate ma fatu ngao ma le mai suka e tusa lea ma le fast fu ma le tasi miliona tangata i tausanga taitasi i Samoa la vaia o wha mai le pipisi le mafua anga o le tele o mariu whafua sei maru sifu ma limo pasene o tangata matutua i Samoa ua mau e le tino puta ma o le afa le whaitaua o whai o tangata ma le sifu ma le banua anga i le ono sifu ma le whata usanga le matutua e whaingo o fio na afia i wha mai le pipisi o le tūlanga la matia o le soifua e ono afia ai le wha mai le pipisi e afua mai le ulolo tapaa o le le tau mawhata tau tango fia o le aba malosi ma le le whanga i o ina o le tino po le snap o nei mea umai mafua mai filifilinga tātou te whaia e mawhai o na whaiti tia le afianga i wha mai le pipesi pe a tātou filifili te tau tu le tapaa tau mawhati mea ai pāleni whaiti tia le tau mawha aba malosi whanga i o le tino i tebi uma mawhata ua siaki masani i le whare mai Faya mo oe, faya mo lo ainga, change for life.